zadrživanja Jer što? Mi pružamo usluge tehničkog usavršavanja, modeliranja, odapanja, čišćenja, pranja i primivanja. Mi pružamo usluge progresivne štetnje, a da ne govorimo o uslugama vita i podmazivanja. Mi pružamo usluge povodom lepljenja, katapultiranja, promjena agregatnog stanja. Mi smo nenadmašni uslugama masiranja, zimskog odjevanja i stabiliziranja. Nije to ništa što mi još pružamo, mi pružamo usluge daljinskog navođenja. Vidi ovo. Mi pružamo usluge jednostavne i tehnički usavršene sigurnog seksa, tantričkog seksa, kama sutre. A naše usluge maženja, ljubljenja, efektnog pronalaženja erogenih zona. Mi smo još specijalisti za usluge rezivanja, odvezivanja jajovoda, ugradnje umjetnog himena. Mi pružamo najmodernije usluge povećanja grudi, skraćivanja velikih usana, stezanja jajovoda, piercinga na osvjetljenje zona. Šao mladiću, mi pružamo usluge povećanja penisa i to prirodnom metodom, to jest površnom tehnikom. Naša djelatnica dolazi vam na vrata. A mi pružamo puno efektnije i brže usluge metodom umetanja spužnica, radi njegove bolje pokruljenosti, što će vašu erekciju nemjerljivo ojačati sa ujada. Mi pružamo usluge neprestanog orgazma. Neprestani orgazam? Da. Mi pružamo naše usluge flajkanja, kapiranja, izvlačenja kamenova, imanja. Mi smo među deponiranje dermoabrazije, ugradnje umjetnih prepavica, umjetnih ljoptiju. Mi smo dorušovani pristinom zavođenja, opreznog preglaženja i šuljanja. Mi pružamo usluge sigurne vožnje, odešavanje traka, špura i nadiva. Mi pružamo još i usluge varanja na izborima i post-izbornog planiranja. Mi pružamo usluge zaprašivanja, glasnog razlistavanja i zatvorske usluge. U svijetu novih društvenih odnosa, naše tehničke usavršene usluge svetljakazne, plinske govore su sve tražene. Mi pružamo nepogrešive tarot usluge. Mi pružamo sasvim konkretne usluge neizrezive sreće, pronalaženja partnera, obostranog upoznavanja, predbračnih ugovora, bračnog savjetovanja, sporazumnog razilaženja. Mi pružamo 24-satne usluge duhovne obnove, sigurnog vjerovanja, molitvenih okupljanja i obiteljskog savjetovanja. Naše usluge proricanja budućnosti su 100% točne. Novo na tržištu pružamo usluge pisanja poezije. Mi pružamo usluge sigurnog izlaska iz začaranog kruga bijede. Mi vam pružamo usluge efektnog pronalaženja po kontejnerima. Pružamo usluge razlistavanja ambalaže i zagarantiranog otkupa.
službama od automobilskih nesreća, poplava i požara. Kako to? Imamo čovjeka na kojem se prelazi. Mi pružamo usluge nerviranja, jadikovanja, depresije i skakanja sa zgrade. Kako to? Imamo čovjeka koji skače na vas.